صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزه ترتابہ کوئٹہ سربیتا ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا جنرل سیکرٹری زرینہ زہریہ صدر مملکت آصف علی زرداری ترتاب خیر مقدم کتا یہ ترتابہ صدر آصف علی زرداری قبائلی امائدین ابو گندنن ہم کام بنشن ردا صدر مملکت آصف علی زرداری دیوانہ جتائیں ترقیاتی منصوبانی بنشتہ ارکاں سروزیر بلوچستان نیم گچا صدر مملکت عشائیہ حمد یگبی صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزه ترتابہ کوئٹہ سربیتا ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا جنرل سیکرٹری زرینہ زہریہ صدر مملکت آصف علی زرداری ترتاب خیر مقدم کتا یہ ترتابہ صدر آصف علی زرداری قبائلی امائدین ابو گندنن ہم کام بنشن ردا صدر مملکت آصف علی زرداری دیوانہ جتائیں ترقیاتی منصوبانی بنشتہ ارکاں سروزیر بلوچستان نیم گچا صدر مملکت عشائیہ حمد یگبی